Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rauf sareng Rosi panika tugasnya mereka berdua adalah menjalankan mahligai rumah tangga panika. Ajalenaki mahligai nika parao seebangun kalaban akad nikah. Jadi keduanya awalnya nikah haram, nyeting haram, ngabes haram, taoleh. Ya beni perak Rauf ben Rosi melolo, tagak nempian engki bakun haram kia, beni bah nangalereng bini lepek ben bian. Bakun haram taoleh. Maka keduanya menghalalkan diri. Awalnya haram karena senang Rauf, senang ka Rosi menerima Rauf. Akhirnya terjadilah akad nikah. Alhamdulillah akad nikah mereka berdua nikah kaula norok teti saksena kia. Tepat lenjelenan ka KUA entar ka kancah petugas KUA muitamu yang nengi kantor mak bodo berempat pasang rojo membunya orang rombongan pernikahan rombongan nengi KUA waktu aku bunyak tepaan saya beri pengarahan nikah kancah gula telepon beda kama beda compok tore muitamu yang pun tidak lagon muitamu yang kakasa mangkan beda Rauf sareng Rosi nikah akabin ben teman-temannya banyak pokok waktu nikah. Alhamdulillah. Bahkan dari pentingnya akdun nikah termasuk akad ejelenaki semenjak awal manusia ciptaan Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa nikah tatemu enten tak harus nyolpe akad nikah gelu. Cuman setiap nabi, setiap syariat nikah menyempurnakan syariat sebelumnya. Timun ki zamanan Nabi Adam tak ada orang, Pak. Saya beda kun kaduaan alam dunia sawas luasan nikah ikan nangi kaduaan bi Nabi Adam beran. Ya patot tak ada sakseh patot. Tak usah sakseh, tak usah beli. Siapa beli nak cereng Nabi Adam kini awal le orang lah kan. Kira punten. Kita ada beli, saya makabin. Saya bekto kain toh. Saya makabin Gusti Allah saksena para malaikat. Menempian jarok norok ngeraga nikah. Bogor kabin ben kok. Ini mata galan. Siapa saya makabin? Allah. Saksena malaikat. Wow, tak bisa. Nikah pun zaman Kanjeng Nabi. Setiap nabi yutus nikah ngibe syariat. Terutama saya andi titel Rasul nikah syariat. Lah syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah syariat sedibudi bon. Nabi seterah maka titelah Kanjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin. Paling akhirnya para nabi. Lah syariat Kanjeng Nabi. Nah, akabin mon mangken kudu bodo beli, Pak. Beli dua sakse, ya kan sini kan. Ya mun tada belina beni tada belina tak datang tak bosongkat bisa bekel laki. Ya sini. Syariat lah jalan laki pun sini. Ada dua wali, ada satu wali, dua orang saksi. Bahkan etam bayi mangken bi negara nikah aturan negara tak oleh akabin tak itak. Kau tu beda sorat tah. Nikah hukum negara. Benibah polan tak ada sorat tak patah sampon. Keng perak tak lebur. Ambo ben sarom ben nak kanak ngudeuten mangken mun iocol sirri malolo tolos Pak. Sal. Kula beni tak ngolea king kita apa-apa kor esah sesuai kalaban syariat setan tu aki esah. Keng kaangkui lebih ngastete kanak-kanak ngudeuten mangken jeung mangken nikah tak usta akad tujuan nak kanak. Merengis ngabas ini.
terada mah teraka kanca bila tengku kanca bini ada kancaan ring laki bareng bini cek beri kesempatan pak apa dan koceng ya beri kanca cakalan kan tompes cakalan na gini ya bi tak ya bi ya bi biar nggak apa dah saya nggak ceng cek kakan cakalan jeria kayaknya sabak ya ada nak koceng ah ale nggak ben tompes gini kaman nak kanak ngudetan mangken seni kamun bagian na pemain lama pada naki ngudena Pak Muhri ini kan abu apa kalah nih todus nunduk usmalengos lombok cuman lombok mau nak kanak ngudetan mangken jaring tak apa kalah nih kah janjian nih kumbeta ya kapolan benih perak saya nguda malolo caan saya tua beda kia malah gini kah caan gue tak pernah tahu entar tak pernah ketemu gue perak ngiding cakna gue beda apa Allahumma sholli ala Muhammad taol lah lemilana penting beri acara sangu iben semacam mah mereka nikah akad nikah tale sesakral mengikat ananda ra'ub sareng rosidah sakse Gusti Allah sakse para malaikat bahkan reng sepona ikut andil ning kanto bahkan Kementerian Agama pemerintah sing ngurusi agama hadir ning nikah kalaupun menerbitkan surat dengan foto bencam semacam mah tes DNA esontek keluar bener esontek ya jang bener esontekan apa vaksin perlakukan suami seperti ayah papa ada kapan wah mun kapan hormat ya kalagen kau tuh lebih hormat karena tanggung jawab paring laki ini kepada naring sepuh pun bekto serah terima rengla walina kareng sepona angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka binti Rasyidah nikah pon ngalle kapi tanggung jawab afid dunya wal akhirah dari reng sepoh ngalle kalakena ya ngai benih perak makan melolo benih perak yudan melolo akhirat ta sing penting pak binin tak bejeng etorot milo tu sana lakena binin tak nutup aurat dak jadi lauk agilindeng aleberen lain milo tu sana tapi mun masih enggak punten lek kodunga kodung lolo tina op iyalah tanda berarti kan tina pon lakum dinukum iya bantu sartu sana benang kok ditaruh ora teh cok tak santak mah mun sampai atau kerak santak gelu prai ya kan tugas sama saya enggak berak lakuna mata kodungan pon lek kodunga kodung long ya ti wis lamun tanda tak apa-apa sana bare paengak boleh betul huka ya kodung iyalah kodungan kok ya kodungan lauben bila oben peceng kodungan ya palsu ya tak apa-apa tapi tak kodungan sekali nih engki pon aurat ta jaga aja ibadana salat maca Quran saya enggak jangan cek kain maca Quran ini kelakuan saya simpel tapi mun jauh ke pangeran faqra'u ma tayassara minal Quran benih nak kanak kini ngrolo saya suruh ngaji lah kan yang gimana ini kadang kira anak kanak ayo saya ngaji sih mari maghrib nak kanak yo jawab ngaji saya tua kok rogoan ben ngaji kia saya oning ngaji tak oning kalau tak oning ngaji macam Fatihah oning ya le Fatihah li beli tak tahu ngaji pun Fatihah beli ikan saya buka deh kan pada mengaji sajus gini kah yang kira hutan kau lo tak oning ngaji rah kenapa saya bocah macam Fatihah kau le berak li beli berempah saya bu bagus saya tak tahu ngaji berak juk mulu lo ya apa rah saya tak tahu mesti tak tahu nih kan tugas saya belajar pun tak sempat belajar napa oning kerjakan lah kok oning Fatihah dibeli oning kulhu dibeli oning lah andi waktu dalam sehari semalam maos
dalam rangka apa? Mator ka Gusti Allah kau dienah saya pun lakaran nikah berbuat susah nyoon seporah ka Gusti Allah mun lakaran bagus muga-muga katarema ben Gusti Allah para nyoonan saya bekal datang muga-muga kita paring saya lebih raja ben Allah saya lebih saya ben Gusti Allah nah senikah muga-muga kuat ben Allah jaga aja cek pate jeung bojong gelu ka PC mun urusan PC BLT mah badare ngalak BLT telat sobung Pak kolpeto aku kok nematos cara bajang sobo meleker bila andik lako ke pasar bajing kol dua melak tak usah tak andik lako ke pasar antara ngaleleng we antara dek mah kau anu sia lenjelenan tur jori jam 5 kau tu badai tempatan kau lemak dek pak we panggil bajang sobu tengering-teringan di masjid ada saya datang lalakon muka-muka siapa orang ben Allah subhanahu wa ta'ala tadul lagi ni kaki tuang cerengah ben apa adan tibi boyo jek salah jur ya adan tibi ngimam tibi ada boleh makan hadin hadra je datang lah ke masjid sedang udah nih apa cing berak toko bini melolo saya enggak bini jak toko melolo jo reng bini ne bini berak kelone melolo ya reng bini cek berak minta kelon melolo berkembang biak melolo di Ika pangeran jak kalau pai ibadah salat lagen ojek ke masjid lah kak masjid fulepol memang tak masjid tak beri bingkok dia ku apa neka ring bini saya bagus ya juga lagi kamu juta bukan tadi tina malolo ya petel dina ya non pera alaja ke kembang biak je dah ampun ka pangeran nika kau tu normal ka pangeran kau tu mapan sesama manusia kau tu mapan sehingga kau orang seponah pasae hubungan kau orang sepo pasae kamat tua pasae harapanna andi anak foto soleh soleha karena termasuk amimpe orang tro andi anak foto soleh soleha kalamun karing tua ben kamat tua nanika coba amimpe bian ungkok tro andi anak foto soleh soleha amimpe mun pian bengal karing sepo mun tero andi foto soleh soleha tak usah kerasa sekolah ke Amerika sekolah unggulan sekolah tak usah pamapan karek biru aba akum tebuna kaji nabi tabirrukum abnaukum pamapan karing tuana tak ampu soroh nak fotona bekal mapan karek sepona kamat tuana pamapan kengai mun empian pernah sokar kamat tua kengai mun tak percaya dekik manto nampian sokar kampian lebur ndik manto sokar kampian tak biasaan bisa rosoro kok matom pesase beda ber kira hutan montro mapan pamapan karing sepoh jadi jak sampai kalah ingat ijo ongguan dah cangkep aja engko kikir wan kikan kau lampun nemu nih masa kamat Tuhan sokar bodoh kan itu kan nggak boleh tak boleh kareng tuan tibi gotak iya jatin nah bocah kejeki mati gini beengki kan nyaman lareng tuan ini pasti sobung umur gak ada ya beda saya tak normal anak gak ada saya mati tak apa artinya benih kita kok tuh sabar lah karena terutama andi reng sepo pun sepo muka-muka kita pak kuat ben Allah tujuan anak malah sepak karena pendidikan saya mapan genika amin pempian terus di anak foto sepak tak impian tak sepak karing sepona tak sepak kamat tuana amin mimpe muka-muka manfaat keduanya pada keluarga sakinah mawaddah warahmah kuat ben Allah subhanahu wa ta'ala betah yang dalam mengalungi bahtera rumah tangga al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir